byarabaye hakuno umusore yagiye gukanguka Liam Rebe Why did they kill my uncle? Kubera iki bishe onkere wanje bari abantu I don't know. Simbizi Probably because my father reached out to him. Waba narukwenda papa wanje yamuhamagaye I don't know. Sinzi Sorry. Kandi unyihanganire muko Why do you have a photo of Tom Keaton on your phone? None kubera iki ufite ifoto ya Tom Keaton muri telefone yawe That's my father. That's ni papa wanje Martin Shaw. bamwita Martin Shaw nago yitwa Tom Keaton Kuki He's your father? Uyu ni papa wawe kobwa arika Yes. Yego Is he dead? Yapfuye Are you sure he's dead? Yapfuye Yes. Urabizi neza ko yapfuye Nabikubwiye muko yapfuye Yapfuye Kobwa arika ngi Did you know my father? Papa wanje ari umuzi Were you friends? Mwari inshuti wowe nawe Ajyaga pomoramo gace gace Kobwa yarababaye Friends before anything else. Yari inshuti irenze ibindi bintu byose All my life. Ubuzima bwanjye bwose yambereye inshuti Hakuno Ewe God, I can't stay here. Sinagumana umwana I gotta find my family. Ngomba kujya gushaka umuryango wanje Where do you need to go? Ushaka kujya heza Puerto del Sol. Ahantu bita Puerto del Sol Niho nshaka kujya So you call your father Martin? Harya papa wawe waramuhamagaye ngo bamwita Martin Didn't call him that. Ntabwo muhamagaye Martin That was his name. Ahubwo ryari ryo zina rye Martin Okay Hakuno Ajano Do you even know what he did? Uzi ibintu yakoze What do you mean? Shatse kuvuga iki What he did for a living? Akazi yakoraga nyine ka buri munsi kugira ngo abeho kamugaburiraga He said he was a business consultant. we yari umujyanama muri business mu bya business That's rich. ko yari kuba ari ingagarira Hakuno Sorry dore suru kuntu yabaye nk'ibishyimbo byapfubye What about you? Wowe se What do you do? wowe ukora iki I used to run a small company. Nahoze mfite agakampani gato yakaraho katamaye agaciro Is katarenze your small company too? kampani yawe ntoya se yakoraga ibiki Business consultant. kampani yanjye yakoraga business consultant ujyana na yari y'ubujyanama mu bya business bimwe se yavuze ngo yakoraga Like son. sha si umwana si papa mwese cyane Hakuno So you umukobwa seem to know my father pretty well. How come? ese ko nabonye papa wanje umuzi cyane muzeranye Sleeping with him? we nawe mwajyaga mubomorana mwajyaga mwiba Perdona? yavuga mu cyesipanyol That's what you think? nibyo watekerezaga ko njye na papa we turyamana I wasn't your I don't know what I was supposed to think. none se uragira ngo ntekereze I wasn't your father's lover. we njye ntabwo nari habara ryasiko ujya My mother was. ahubwo mama wanje niwe wari habara rya papa wawe He was my father too. uriya papa wawe nanjye ari papa wanje kuki uzi yari afite umwana yabyaye mu gasozi batazi uyu mwana ni umwana wa papa wiwe umusore arumirwa yose none wo muzehe uzari kugenda mutungura byatangiye ngo ari maneko none ngo afite umwana mu gasozi noneho apu ukuntu ibintu bigucanga ukabiburira forumire ariko nyine ugasanga nta bundi You know about his other family? ibyo undi muryango wiwe wundi se ari we wacu wari ubizi yego nari mbizi bagiye mu kipisi hano bari kwerekeza he sinzi He was hardly around. yahabaga gakeya Sometimes I think the more a parent's absent, rimwe na rimwe ntekereza ko kuba ababyeyi baba badahari the more you love them. ari byo bituma ukomeza kubakunda cyane umubyeyi wawe adahari ukamukumbura bituma umukunda cyane niko nje mbitekereza Próxima parada, Puerto mu gatsata turasigara nyagogo ubundi abakomvayeri byatangiraga mu gitondo ari Nyamirambo Nyabugogo bikagera saa 4 ni Nyamirambo Nyabugogo saa 5 ni Nyabugogo bikajya kugera saa 9 bamaze kunanirwa atakiri Nyabugogo byabaye Nyagogo abu yavuyemo byajyaga kugera ninjoro saa 2 saa 3 saa 4 byabaye go nta kintu byari bintu You too. hakuno ebe arutumba ntabonye ntazababeshya So you too.
none se Sure you were. nta kintu byari bintwaye kuko nta kintu byari bigutwaye rebe kuba papa wajya agenda nyine yarajyaga agenda bakiri batoya. Your mother? Hanyuma se mama wawe bite What's she like? ameze ate? My mother is dead. mama wanjye yarapfuye. Hey ikibazo abarire mwana wihangane. ageze hano Will uretse mushiki we bahujwe n'ubuzima nyine. Okay. Sawa I told you, I need to go alone. nakubwiye ngo nshaka kugenda njyenyine. If you need me, I'll be at the hasi nunkenera club. ndaza kuba ndi hahandi twakuvuriye kuri club abariho uza kunkura. That's all. cyari ibyo ngibyo nakubwiraga bro. Musaza I hope you'll get them back. nizere kuri buze kubagarura. nizere kuri buze kubagarura. bakuru umusore yaje aho bamubwiye ngo agomba guhurira n'abantu abazana igikapu cyabo bakamuhuriza umuryango wiwe usigaye. zewe yapfuye tayari kufa basi weye. Ubonye ukuntu abandi baba bamamaza Audi A1 next big Audi. Ngenda babwira ngo mujye muza kwamamaza ntimushaka kubyumva munyandikire kuri Instagram yanjye Gaheza Simba cyangwa kuri nimero 078 022 abantu mwamamaza gusa ariko abantu muhamagara muntesha umutwe abantu munyandikira mumbwira ibintu biri useless a part of a business muboroka. Eriano Keep your hands where I can see them. biganza byawe nkomeza kubibona do. Turn around and walk with me. hindukira Where? nkurikire tujye he. Follow me. we nkurikira hakuna abajijisha leta zajya Mateusi ngo ubone abantu bose bari yarangujeyo baje gucuruza n'abataka harimo na za maneko. kandi muzi ngo akazi konyine ngira nako gusobanura filime wapi nanjye ndi maneko mwibanga rikomeye ariko ntimuzabivuge babibwiye mwebwe kuko muri inshuti zanjye muri kureba iyi filime nanjye ndi maneko. simuzabivuga hakuno musore imodoka iri hano bamuzanyemo. byaraburije shaho umusore. Where is your father? papa wawe ari hehe? Where's my family? umuryango wanjye uri wa mukike sinkakubaze ngo nsubirishemo siko ari hehe. bamunigana ifuru babanze bamukamuremo amaryo n'ubutata batazajya bavuga akabavugiramo. baramuhereje feri ya mbere yakangutse bakura amenyo. I've told you nababwiye mwana over and over. nabibasubiriyemo mbisubiramo. Father papa wanjye is dead. yapfuye. You don't believe me? ntabwo Have munyizera. your guy here really got a down on me? Sure, he'll feel better. muzana umugabo wanjye nkurikire muri uyu mujyi basi kugira ngo mubyemere. Still won't know a goddamn thing. kandi na naka kanjye nta kintu nzi. ukura irindi ryo. It's still your problem. niyo yaba yapfuye n'ubundi biracyari ikibazo cyawe. nanyumva hakuna abagabo bamufashe. reba Do you know how we come to this, Will? uzi uburyo twisanze aha hantu Will. 2 months ago, amezi abiri ashize one of my men posed as a corrupt agent, willing to sell sensitive pieces of intel to terrorists. umwe mu bakozi banjye yavumbuye ko hari umugabo washakaga kugurisha amakuru akayagurisha ibyihebe. nanyumva iki kandi aba nabo babitaga ibyihebe none bitangiye kuvuga ngo amakuru yari agiye kugurishwa ibyihebe. Mission was to uncover a rogue CIA operative we knew was byari ukuvumbura umukozi wa CIA making wari ugiye deals kugambana. in his own interest. ariko uwo mukozi yashatse gutwara uburyo akazi mu maboko ye ngo kubw'inyungu ze bwite. Rendezvous. rero nibwo umu agent wanjye yapanze rendezvous kubera uwo mu agent wa CIA yari agiye kugurisha amakuru. Yes. umwe mu bakozi banjye nawe agenda yigize umukiriya Who show- kugira ngo amugureho ayo makuru. What up? tekereza ngo ninde waje rero yagambanye aje kugurisha ayo makuru. uzi ngo ninde? yari papa w'umusore. Father killed my agent papa yishe umukozi wanjye and stole a briefcase that held arangije yiba igikapu cyari kirimo amakuru contents vital to my country. And
Now you tell me he's dead? none ubu utangiye kunyibwirishwa ngo siko yapfuye yapfuye How about terrorist? kuno bakura irindi ryinyo hanyuma si ibyebe bambwiraga ibyebe. My wife and son met a terrorist once. rimwe umugore wanje n'umwana wanje bahuye n'ikihebe In Tel Aviv. bahuye n'ikihebe bahurira ahantu mu coffee shop muri Tel Aviv. Tel Aviv ni muri Israel sibyo na I think They and 15 others abo n'abandi bantu 15 were turned to ash. bose bahindutse ivu ikihebe cyarabaturikije. Tel Aviv muri Israel. Yep. So the question becomes, ubwo rero nibwo byaje kuba ikibazo. who killed your father? Ikibazo ubu gihari aka kanya rero nacyo kindi ni ese ninde wishe papa wawe? People from his own agency. Abantu bakoranaga nawe nibo bamwica. Killed his friend and they've been trying to kill me too. Yishwe n'inshuti ye nabo bari kugerageza kunyica. Karak. Ushaka kuvuga Karaka kamavinga. Okay. You guys should really get together and chat about this. Ibi bintu ubundi mwakabaye mu biganiro na Karaka pana. Get on really. Bakura irindi ryinyo ceceka. Bamukura isarabwayi. Perhaps she wants to eliminate you as a witness. Wabona impamvu uriya mugore ashaka kukwica rukuru umutanga buhamya. Of your family. Bottom line is that wherever. Perhaps she wants to eliminate you as a witness. Wabona impamvu ashaka kukwica rukuru umutanga buhamya. Rest of your family. We n'umuryango wawe wose ashaka Bottom line is that wherever you go, ukuri guhari nuko aho uri bujye hose. they'll be hunting you. Baraza kuguhiga musore. Bari buguhige, they will be hunting you. Suit our purpose is fine. Kandi ibyo ngibyo biraza gutuma twe dukora akazi kacu neza. Nanyuma. Bose. Muhambuye shawo musore. Cyaho kamunkurira nk'irindi ryinyo bamuzanye hano. Will! Jason Will! Shiramo isasu. Yabonye umuryango we. Ukuri ni? If your father's killers are trying to eliminate witnesses, nimba abishe papa wanyu bari kugerageza kuvana mu nzira I n'abatangabuhamya. think keeping your family alive right now Sorry. is their captivity. Uburyo bwonyine umuryango we waba urinzwe nuko baguma hano mbafite. Uranyuma? So here is the deal. Dore rero ukuntu tugiye kubigenza. Need you out there to draw her to you. Ndagira ngo ugende ujye hariya hanze kugira ngo uriya mugore aze kuguhiga gukurikira. We know that some potential buyers are in town. Ndabizi yuko uriya mugore hari abaguzi bari muri uyu mujyi ashaka kugurisha kiriya gikapu turi guhiga. So we feel that the sale is imminent. Kandi natwe turabizi yuko uko gucuruzwa kuri buze kuba. If she really wants to kill you all, Rero nimba uriya mugore ashaka kubica mwese, I just need to stay close to you. nkeneye kukuguma hafi kugira ngo aze kuguhiga mubone. So we're clear. Ukuri ni If I don't stop Karak before it's sold, ninahagarika uyu mugore mbere yuko agurisha ariya makuru kiriya gikapu kizi kirimo amakuru. I won't keep your family any longer. Uyu muryango wanjye ntabwo nshaka kuwugumana nta mutima mubi njye mfite. I'll release them, Ndaza kubarekura bigendere. and Karak will kill them. Ubwo ikibazo kiraza gusigara hagati yawe na Karaka arabica. Uriya mugore. Understood? Uri kunyumva? Cyangwa umuryango wawe kuba mufunze hano nta nuko mbanga. Muyamuratse ariko muyamuratse umuryango wanje. Bafunga inzugi barongera baramuhereza, baramujwigiriza, bamutera kuwa kajwiga. Tayari. Show. Bamujugunye hano. Bamujugunye hano, ntazi ngo bari bamujyanye, ntazi ngo bamuvanye he. Bamujugunye hano. Jano bamutaye munsi y'ikiraro, cya kiraro cyo mu Gatsata. Musikira n'imbunda ye. Umujyi wose arawitegera kureba. Twigarukire hakuno. Umusore yagarutse hano. Mfanye ibyo biganza byanyu mwa bakinga mwe. Hakuno do. Umusore yaje ateza akavuyo. Mumureke mwana. Umusore. Eze biti. Yagarutse muri ya club kare bamuvuyeho. Bakubona rusa. Ngino nce kumukwereka hano ari mwana. Nje kumukwereka. Yagarutse hano umusore byamucanze. Byose ari kubona yisanze muri case na situation atazi. Yaje anashe mu karuhuko do hakuno Jano uye na mushiki we Rusiya ni mushiki Will nababonye mwana baracyari bazima familia
nshaka kuriya mugore aza Shouldn't kumpiga be hard because she's trying to track me down anyway. ndabizi ntabwo byakabaye bikomeye ariko agomba kumpiga She wants to kill anyone who knew anything about it. n'ubundi arashaka kwica buri muntu wese ufite ikintu azi kuri ibi bintu And the Israelis said that the likely buyers are in town tonight. kandi uriya mugabo w'umunya-Isiraheli yambwiye ko iri joro hari abantu bari buze muri uyu mujyi kugura ariyo makuru uriya mugore afite So we gotta move. rero Because tugomba kugira icyo the deal dukora could happen anytime. kubera ko deal ishobora kuba akanya kari kukuza hakuno haravuyeyo do For you. Thank you. gusa fata hakuno mwereke How much did you hear? wumvisha ibingana iki Along with what Lucia told me before, nkurikije n'ibyo Rusiya yari yambwiye mbere birahagije ibyo maze kumva this bitch, iriya beach ngo ni karaka kamavinga she's the one who killed Diego, right? iyo yishe Diego onkere w'uyu mukobwa sibyo So, how can none I help? nabafasha gute Wumve, The spies, right? Eyes everywhere. we bariya ni ba maneko baba bafite amaso buri hantu Phones, email, everything. amatelefone amayimeri n'ibiki Let's start it up. Then they'll find us. uzi n'ikindi reka tubanze twishyurisha ikarita barahita bamenya ahantu turi Dear, wait a second. uretse rushima Are you sure you're ready for this? utambeshya ibi bintu urabyitegura Say my name and you can say it with honor. hakuno nta kindi cyabaye yatapinze ikarita ye ya POS bivuze ngo abari kubahiga barahita bamenya ahantu bishyuriye abatracking bazi kubahiga hakuno kanya uko bakagize gute ko bagatapinze hakuno dore cya kigo gito cya DJ Alpha cyahise kiza muri iyo mbare na nanjye mume byeri cya cicanye kimwe kishe se w'umusore nanjye mumereze shoti mbe nimena mose tuntu twimiriro mbereke wagwanye bereke wagwanye hakuno yep oh chaboy kujano abaunsa bafatanyije urugo ryano bararuhinagura narwo rurabanza rubatamo ni bounsano kumbe kakagabo twa bonye kanyiri crap nabo gasanzwe do kigabo baragifashe yishyuye n'ikarita bagishaka ewana mwibyinira ibintu ni show yarasinze reka tumusore zari zimukoresheje kumbe bagiye kumuhinagura mu ibanga rikomeye You don't understand me, but when you're in school, ntabwo muri kunyumva mukiri mu have ishuri a story, Brer Rabbit. wigeze wumva inkuru y'abakame inkuru y'abakame hakuno ikigabo bakifatiye cya cicanyi cya jano gitumwa n'akana kabarakorana bakura amenyo hakuno we mukubite n'inyina umwoshya musa Sold? Is it sold? mwarangije kugurisha ibyo mugurisha Jesus Christ. Yesu Kristo Dumber than your father. What uri ikigoryi kurusha are you actually asking me, Will? ni ibiki uri kumbaza we Is it sold? ngo bakigurisha What sold? bagurisha igiki The briefcase? ya briefcase Was your family dead? cyangwa umuryango wapfuye Sold dead. kubera ko nibagurisha Dead. uraba wapfuye umuryango wawe ranyu The deal's gonna happen, diro n'ubundi igiye kuba and the only way you'll know where is if kandi uburyo bwonyine wamenya ahantu diro iri you bubere make me tell you. nuko watuma mpakubwira And I ain't telling you shit. ariko nta kintu nkubwira kura amenyo ikigoryi we hakuno mumuhagurutse mumuhamba arakwica mwana arakwica umugabo ni umwicanyi fata ikigoryi arakiniga mwana mundekure ariko mundekure mwica Where's Kara? karakari Answer me! nsubiza Tell me! bwira Is she was she here? kubera icyo atariyo Why isn't she here? kubera icyo atariyo kubera ko She's a lady. uriya ni umugore mwana Ladies, unlike your little sister, kandi uriya ni umugore utameze nka mushiki wawe home while the men go out. uriya ntabwo ari umugore uguma mu rugo ngo abagabo bajye ku kazi nawe ajya hanze guhiga Kick the shit out of him. uyu mukinga mu mukubita amajya amushyiremo Don't worry, he'll talk. wigira ikibazo araza kuvuga We've done enough. I know that it's not easy to watch, but it will work. hakuno yasohotseyo It will. I've got a plan. mfite umupangu mwana The duct tape won't hold. We have to let him go. ubundi nitumuzirikisha duct tape ntabwo ziri bumufate ahubwo dukeneye imodoka Vamos a coche. ¿Me dejas? ntari bihaku I don't understand. ntabwo ndi kubyumva mwana Promise me you won't go in there. we nsezeranya ko utari buke I hariya don't understand. je ntabwo ndi kubyumva ibintu An muri idiot. Let me uriya go mukinga akeka ko ndi ikigoryi deliver on that. sare kanze mwemeze ko ntari ikigoryi kanze mwemeze hakuno ikigabo hano bagisizaho ngo bakizirikishe duct tape kize gushaka ukuntu gicika bagikurikira Traitor. papa ntabwo yari umugambanyi Played him. karaka yaramukinnye kamavinga wa mugore
amavinga arata murumva katamubere. And the Israelis are out there? Hari abanya-Israeli ngo bari hano. Better me. Ikiza babe bahari ahubwo. They better be. Ene. Do. Nguyu DJ Rufa do. Ya mukarambo hejuru ya majerwa. Yaje mu kigabo. Yaje no bakizirikishije duct tape kirayitwika gita gicika. Dore nguri yaracitse babari babipanze nibyo bashakaga. Kigabo kiracitse do. Hey! Kigabo cyaracitse hano. Bahise bicomeka imodoka n'ikigabo cicomeka imodoka. Urabyumva byanze bikunze kirahita kijya kureba nyirabuja. Aba ndaba nabo niwe bashaka. Niyo mpamvu ikigabo bakizirikishije utuntu kutugozi ni nka ya nkuru yo mu Kinyarwanda ya Bakame. Erega nje ni munzirikisha karere n'ubundi mukanyira izuba riraba rimpitanye. Sado. Bagume hafi mpaka ubonye uwo mugore aje. Bakuru nabo bakurikiwe n'abanya-Israeli. Bamwe bashaka iki? Bashaka briefcase. Urara koko nta kindi yakoze yahise aza kureba nyirabuja do. Aza kureba nyirabuja. He got away. We'll deal with him later. Hakuno. Hakuno. Yaje asanga nyirabuja. Wait. Yacitse mwana. We'll deal with him later. Ibyo ndaza kubikemura nyuma. Let's hope for your sake he doesn't show up. Imana imfashe kubw'inyungu zawe ntaze kuza. Wa musore Will niwe bari kuvuga. Ikigabo cyagiye kigiye kumuhiga ahubwo abari ugitimbagura. Shometse muri Range Rover show. Sport. Ndayibona. Ya na amafaranga sha mureke nje mbabwira. Imodoka nta mukeno yitunga. Ziriya mutunze za miliyoni 5-10. 20, 30. Izo nyine ni izanyu mwe babakene. Izi modoka ntago wayitunga ufite budget iri munsi ya miliyoni 500 ubundi. Vuza y'amanyarwanda. Careful. Witonde mwana. Witonde. Hakuno Wili yarakurikiye. Wili yarakurikiye. Naka ibihumbi 500 kaba kampagije. Nzi ko nta mafaranga ngira. No kubona impumbi ngiye ko nshimira Imana niyo mbonye impumbi yo kurya. Bebe, hakuno. Stay here, okay? Okay, what are you gonna do? Mwana sibyo? Naribi. Hakuno yarakurikiye habonye binjira. Yarakurikiye. Yakurikiye. Wakurikiye sinzi ngaje gushaka briefcase. Briefcase iramutse ibonetse nibwo umuryango we nawe bawumuha. Hari utubazo nawe nahuye natwo ariko twadukemuye. Nshira ku modoka yande y'umugore. Hey! Eyibona. Come with me. Ngwino tujyane. Hakuno abandi bahise baza umukobwa aramutwara. We turi ku ruhande rwe muko tuza kuma aho ngaho uraba ufite umutekano twe tugira utuntu twacu tujya kwikorera. Hakuno. How can I be sure this is the real thing? Nabwirwa n'iki kigice ari cyo cyane. Directly from a Mossad agent. We murabizi neza ko iki kintu iyi briefcase nayivaniye ku mu agent wa Mossad. Nta muntu wabibonye n'amaso wapi. Nta n'ikindi muzigera mubona kimeze nk'iki gice. Ni briefcase hakuno baramufata. Back out of here. So kuvana ugende ubu twibindi tugiye kubyikurikiranira wa gasore we. Tell me where my Cyangwa wanjiri. I'm not going in. Cyangwa nta hantu ndi bugenda guma. Sensibly, leave now or I have to drag you out. So kuvana ugende cyanze kugukurura urugambo wa mujinge. Abanya-Israeli bo nta mutima mubi bafite. Yari hano. Yumva batongana hakurya. Tarasa bari baje kugura imari amafaranga na briefcase byose ahita bitwara. Twigendere bigishyushye. Hakuno abanya-Israeli bakorera Mossad baje gushaka briefcase yabo. Briefcase barayishaka. Rebe hakuno. Hey! Babita sasu biravuga. Biragurya gunyamana.
hano briefcase iragiye uyu arakurikira bitanga iki zamuka hakuno ujyanye briefcase arayitwaye arayijyanye do nabo hakuno yumva imodoka hakurya muri parikingi hasi imodoka arayumva imodoka itwaye briefcase arayikurikira imodoka ntabwo igomba kumucika hakuno kigabo arakibona imodoka yicomekamo kirimo kigenda gwe arwanira vora briefcase ayisohoramo kigabo baracegura umukobwa yaratabaye kigabo aracegura do hakuno Rusi tuza mwana mushiki we Rusi hakuno meze neza mwana Rusi yaratabaye Will all people bose should have killed me. ntago ari we wakabaye unyishe n'abantu narwanye nabo mwana ajya mpfuye nk'imbwa kabisa wiri ntago ari we wakabaye unyishe pe hakuno kigabo cyarasetse azi kubukwanga kumenera igihugu amaraso akanywebwa n'imbwa utarishwe n'abantu bazima muhangana briefcase arayibona hakurya umugore yapfuye muri hejuru y'imodoka iba yirukanga yitaba vuba iri nakome nta kintu wayishinze briefcase umugore arayibona imbere umugore yavuyeyo briefcase arayifata briefcase yarayifatiye gore yaritotombye bitanga iki gusora mwangirije diro muri biceri n'ubundi yaraje kubifata akigendera do kigori cy'umwana shaho gira tugende mwana gira tugende imodoka yasohotse ityo y'umugore yarinjira umuhanda iyi modoka kuyikurikira ufite akamodoka nk'aka rero shana nzi uburyo nyine abikoramo umusore yinjiranyemo zagarado ayari urakomeza imbere ureba cyana cyawe kurikiye do imodoka uburyo udepasa izindi kugira ngo ziraparitse do komeza imbere umuhanda ujyana kata imodoka batwaye ni kabarangarura kata bakavuza induru bakegama Range Rover se wakwegama ujya he imodoka kuyikata yose ikicara hasi acamo uyu nawe acamo arakurikira iki cyana cyari inyomeko kweri gore byari katwaye imodoka nziza gifite akabara k'ubururu ko ku ruganda sha karange ko ku ruganda binjira muri car free zone mu mujyi kwa Barujama binjira kwa Rujama do free zone ngenda numva ari kwa Rujama hakuno ana nindi nako nta car free zone ikibaho hasigaye habaho kwa Rujama hakuno sikigariwe hakuno cyewe imodoka yicomora hakuno aba baratumuka nabo barakurikira filime witonze ceka bucece bugace mu muhanda intambara zabaye intambara
Kigali we hakuno masaha y'umugoroba umugore bamwometse anuka kuri esikariye gutyo umukobwa yakubise Kigali we umusore yakurikiye iriya briefcase arayishaka usibye n'ibyo uyu mugore yamwiciye umubyeyi bivuze ngo arashaka kumwihoreraho. Israelis, where are they? hakuno mu muhanda barawinjiye kata gutya urakata hano arabibeta arabihena babyita kwihena umuntu arabihena Jye mwana jye katujabutse dore nguriya hakurya bamubona hakurya ari kugenda mu muhanda uteganye n'uwo barimo jano traffic jam amutiyaje kugira ngo utamugonga mwana bamuturuka mu rubavu umugore yaparitse ahita agonga uw'imbere asubira inyuma uyavayo cyawe mpita amazuru y'imodoka binjira hakuno binjira mu iduka ry'abandi hano uzanyishura ibi bintu byose iri duka n'abakinga mwe yaje asakuza bahita bamwica gore n'umwicanyi Rusi sohoka mu modoka mwana hakuno ubyivanga marabigenderamo hebe hakuno All right, that's it. I'm getting sick of this. Come on. Genda birambiwe. Mwana yadukurikira umugore yadukurikiye sasa none nawe abakurikiye. Abari inyuma bari imbere. Kigali we. Abari hejuru bamuri munsi uyamukoza aca retroviseur iguze imodoka agendamo. Atwaka imodoka katarengeje $2,000,000 aca retroviseur ya Range Rover. Kigali we hakuno izi spotlight zayo ukuntu zihenda hakuno mu masaha y'umugoroba mu mujyi intambara yapfutse intambara itweka Audi A1 unatwaye Range Rover Sport imodoka nziza yapu kamodoka kabo imodoka zagize gutya zirikaraga zombi sinzi ariko zarikarase zirenga umuhanda masaha y'ijoro. Iyi ntambara yahereye mu gitondo nimba mubyibuka. Hakuno imodoka irakomeza mabuja ndiko nibyo irimo atari byo ndimo. Mabuja gufatiye briefcase hariya. Ebe aba bacuramye imodoka kamodoka kabo kabacuritse. Ebe kamodoka kabo kabacuritse. Oh, Willy bimeze bite? What a mess. Bega ukuntu ari ibisazi. Bega umwanda. Looks like you're gonna need some more stitches. Bisa nkaho uri buze gukenera ibindi bipfuko. And your n'izindi ndoto, little dead friend too. Niyo nshuti yawe mbona yapfuye. Your mother's gonna freak out. Nzi cyo mama wawe ubwoba buramurenga. Is that your father's gun? Hey, yo ni ambunde ya papa wawe. Dore umugore dari kumunyega babyita kunyega umuntu. I'm sorry. Bari. Sorry. You're looking for something like this? Ushaka ikintu kimeze nk'iki? I'm sorry. Babarire. Mugore n'ubwibone.
You're looking for something like this? Gushaka ikintu nk'iki ngiki. Mu mutima. Gwaraciye baraguze isasu mu mutima ryaramuriye. Hey! Manutse gutyo. Rimwe. Kadima, kadima. Hakuno. Ya munya Isiraheli. Yaramwihereye. Bije bahereye filime kumurasa gutya byari byananire. Wa munya Isiraheli tayari. Hakuno. Kuyeno. Cyo bishakiraga bo ni briefcase yabo nta kindi bashaka. Umusore nta rwango bafitanye nta nzika nta ninda y'umujinya nta n'injinjimira. Wapi. Kuyeno. Tabacho. Bavanyemo abo ngabo baranabatabaye bo nta rwango nta mutima mubi nta njinjimira nta ninda y'umujinya barabatabaye. Yari Hakuno. My sister. She's her back there. Shiki wanjye yakomeretse ari hari inyuma. She's halfway to the... Umura bahise bamwerekeza kwa muganga abasore banje mwana. Tuza wumva utuje. Your father. Papa we. For all the hell it caused us. Nibibazo byose yaduteje shausko. We'll be proud of you. Yakaba yatewe ishema nawe byibura nyuma nanyu murabikemuye musore. What about my family? Hanyuma se umuryango wanje. Umuryango wawe ni ushaka. Nye? Nika. Ze gutya. Hakuno. Cyangwa yawusanze hano. Murumuna we, mama we, na girlfriend wa murumuna we. Sore yarwanye intambara ikomeye ntako atagize. Yavunaguritse bamurashe bamugize bate. Nta kuntu batagize. Byarabaye. Igarukira no kwa muganga. Mukobwa mushiki we hapfuye papa vumbura undi mushiki we. So pretty well out there for a kid who knows shit. I have Mwana wakemuye ibibazo mu buryo bworoshye ari bukomeye ari hanze nk'umwana utarugize ikintu na kimwe azi. Ariko kabikemura. I'm impressed. Bika nkubwire ngo wanyemeje musore. Thanks for helping us clean up our own mess. Wakoze kudufasha gukemura uyu mwanda wose hari abandi bahise baza bamakoto. This mean I can go home now? Ibi bivuze ko nakwitahira imuhira. Whatever. Cyane icyo ushaka. But I think you should really consider another line of work. Ese wahisemo akandi kazi musore. You know, your father was an honest man. Urabizi papa yari umugabo w'intungane pe w'umuziranenge mu kazi. Babarire ko papa we yapfuye. Thank you. Because washuka dukora. Ako gira ikintu ngubaza musore. Shoot. Yego. What the hell was in the briefcase? Bundi muri iriya briefcase hari harimo ibiki. There's only one way I can answer that. Hari uburyo bumwe bwonyine nagusubizamo icyo kibazo musore. Icyo kibazo mbajije. Hano bahise baza kumwofaringa akazi muri CIA. I've got to go see my family. Reka nje kwirebera umuryango wanjye nako ibyo washaka kunsubiza byihorere. Bari kumubwira bati koke mu ibibazo twabonye uru wadanje waje ukadukorera n'ubundi. Yemwe. Akuno wa mukobwa nagariwe. Azaba beshya. Azaba nka babasobanuzi bitiranye umwana na nyina. You told her about me, right? Wamubwiye ibyanjye se. Didn't really seem important. Nabonye atari ingenzi mwana. Thanks. Narakoze mwana. Narakoze ni mushiki wabo. Wagiye kujya kumureba kwa muganga. Dore nyina to. Yaje kureba umwana w'umugabo. You should go and introduce yourself. Wagiye ukamwibwira se mwana. Wagiye ukamwibwira. Kari mushiki wawe n'ubundi. She is my sister. Cyane pe ni mushiki wanjye mwana. Imiryango ni gutya igenda ihura. Igenda imenya n'iki hirya hino bari baraburanye ugasanga barongeye barahuje. Hakuno. Ebe. Icyamfasha filime ikabirangiye. Nanya ko na filime yacu ari uko igenze. Mwakoze kuyireba. Abisha abonema namwe mwakoze. Abadashaka kuyireba. Jo mpamvu mupfuye ntari. Yarata ndababeshya mba ndi kwiterera plage. Bakunda niyo mwaba mutankunda cyane ko ntahumeka umwuka musigaje. Yeah, see you. Uzabona ni mu zindi filime zikurikira. Ciao ciao, bye bye. Bye.